Je li dobro? Polaže Bog. Hvala što ste došli. Ovi protesti protiv Rio Tinta su tako dobri da i Aleksandar Vučić čezne da ih povede protiv samog sebe. Tako je, profesore, bravo. Ali nećemo mu to dozvoliti, jer ako on dočeka zimu, Srbija neće dočekati proleće. Ovaj put naišli su na Srbe koji su znali da naprave državu i znaju kako da je brane. Stoga nema povlačenja i ovaj projekat razaranja Srbije neće proći. Hvala vam što ste prevazišli razlike, svađe, mržnju i sve ono što su godinama i decenijama sejali među nama, da bi nas podelili i da bi nas lakše posle opljačkali, raselili i uništili. Sada okrećemo drugi list. Moram da vas pitam, hoćete li da vas mastim ili istinu, istinu i samo istinu? Samo istinu. Decenijama pripremaju Srbiju da likvidiraju rudarenje. Dovode svoje političare, kupuju partije, preuzimaju pokrete, ubacuju svoje ljude na čelo pobuna, truju ljude mržnjom, uništavaju poverenje, siromaštvom ucenjuju i raseljuju. Naš život je postao rat. Okupator koristi ljude iz naše zajednice da zloupotrebom državne uprave donose odluke u neprijateljsku korist. Pozivam kvislinge u Srbiji da odbiju naloge okupacione uprave. Projekat Rio Tinto je vojno-politički, a ne samo ekonomski projekat. Samo jedna greška, jedan dan u 60 godina, u 22.000 dana, može da dovede do takvih posljedica da Srbija postane neupotrebljiva 1000 godina. Šta je to drugo nego Oluja 2? Kvislinška vlada u Beogradu je dala strancima istražno pravo na 6% državne teritorije. Dodajte toj površini Kosovo i Metohiju 13,5%, petina državne teritorije je mirno predata strancima. Ono što neprijatelj vekovima nije uspevao topovima i krvlju, Kvislinzi su mu predali za srebrnjake, dronje i džinđuve. Rudarenje nije koncept razvoja države koji građani Srbije hoće. Postoji još bezbroj delatnosti od kojih možemo odlično da živimo. Za bilo koji izbor u budućnosti ne moramo nikome da se pravdamo. Ovo je naša i naša odluka. Naš koncept razvoja su zdravi ljudi. Ljudi koji imaju svoju hranu i vodu ne mogu da budu ucenjeni. Oni ne moraju da bez razmišljanja rade ono što se od njih traži kako bi dobili parče hleba i čašu vode. Zato su rešili da napadnu izvor života, vodu. Rešili su da počiste život u Srbiji sumanutim projektom kopanja i prerade ruda. Svaki dan u narednih 60 godina zasigurno možemo očekivati nesreću koja će zbrisati život od Loznice preko Semberije, Srema i Beograda. Mi u takvom strahu ne želimo da živimo. Setite se kako su prošli Krajina, Slavonija, Mostar, Kosovo i Metohija. Pa kako onda verovati da ti isti neće predati i naša ognjišta strancima kao što su sve ovo mirno i čutke predali? Vele izdaja. Lopov je ništa. Lopov je gospodin za njih. Režimski dobošari šire paniku da će nas okupirati i oteti nam imanja, pa je bolje da ih mirno predamo. Naš odgovor je isti kao odgovor naših pradedova pre 100 godina. Naša imanja ne damo i branit ćemo ih po cenu života. Dalje, pričaju da Zapad hoće da ukloni Oskara, pa su zbog toga došli ovi protesti. Pa Zapad ga je i doveo. On za njih čini i više nego što od njega traže.
Oni neće naći boljeg glumca i vojnika od njega i njegove organizacije. Pozivamo sve ucenjene i uplašene da napuste SNS. Vratite se svojim komšijama, vratite se svom narodu. Svaki dan trčimo po Srbiji i gasimo požare svih vrsta. Umjesto da rešavamo probleme kao razumni ljudi, mi se iscrpljujemo gašenjem posljedica. Vreme je da prekinemo da saniramo posljedice. Vreme je da rešavamo uzrok naših problema. Bio je malo čas tu. Litijum je tačka razdvajanja između čoveka i nečoveka. Ko podržava rudarenje, prihvata da nosi žig zveri. Nekada su nas na silu gurali u vozove i vodili na prinudan rad u Nemačku. Danas sami ulazimo u vagone i sami plaćamo troškove svoje deportacije. Ne smemo dozvoliti niti da nas isele iz naših domova, ni da nas uvuku u međusobno istrebljenje radi interesa stranaca i domaćih ratnih profitera. Truju vas da ne možete ništa da promenite bez vođe, jel da? Umeli ste da napravite kuću, da kupite stan, umete da obrađujete svoja imanja, da padate i da ustajete, a ne umete da se brinete o svojoj varoši i svojoj državi. Ne prenosite odgovornost za svoj život i svoju zajednicu na drugog. Vi ste obavezni da imate svoj stav i vi ste obavezni da ga javno iznesete. Ne dozvoljavamo da nas više uznemiravaju glupostima. Hoćemo živote da trošimo na rešavanje problema kako da živimo bolje. Nećemo da nam ceo život prolazi kružeći oko jedne iste tačke koje su nam oni nametnuli. Mi nismo magarci. Braćo i sestre, danas ovde sprovodimo referendum sa pravim ljudima kojima je stalo do Srbije, a ne onim nepostojećim, ucenjenim i zavedenim. Mi više ne tražimo. Mi danas političkom Beogradu šaljemo ultimatum. Da u roku od 72 sata Vlada Srbije zaustavi projekat Rio Tinto i javno raskine sve ugovore sa svim stranim i domaćim rudarskim kompanijama iz bilo koje oblasti rudarenja u bilo kom delu Srbije. Da li ste za to? Dva, da Vlada Srbije utvrdi štetu načinjenu podzemnim vodama i zemljištu od istražnih i eksploatacionih radova i istu naplati od odgovornih. Da li ste za to? Da krivično odgovaraju ili se proteraju iz Srbije sva lica koja su uticala na odluke države i vršila pritisak u interesu rudarskih kompanija, uključujući i gušenje ovih protesta. Da li ste za to? Da odmah počne razvoj domaće poljoprivrede, domaćeg preduzetništva, da se zaštite domaći proizvođači i pruži pomoć domaćoj poljoprivredi. Dobar domaćin je najbolja odbrana slobode i domovine. Ako naše zahteve predsjednik i Vlada Srbije ne realizuju u datom im roku, smatrat ćemo da nisu lojalni narodu, već stranim kompanijama. U tom slučaju pozivamo policiju, službe i vojsku da ispune zakletvu koju su dali Srbiji. Niste se zakleli političarima i kolonijalnoj upravi, već građanima Srbije. Međutim, ako policija, službe i vojska
ne nađu snage da obave svoju dužnost, svoju zakletvu i vrate otetu republiku građanima Srbije, građani su u obavezi da odbrane suverenitet Srbije. Suverenitet potiče od građana, kaže Ustav Srbije. U tom slučaju, drage braćo i sestre, moramo izaći na ulicu i ne smemo se vraćati kućama dok se naši zahtevi ne ispune. Ne vraćamo se dok ne uklonimo i posledice i uzrok naših problema. Ili okupator i okupaciona uprava ili Srbija. Ne čekajte da vam neko drugi donese slobodu. Rob koji čeka da mu neko drugi skine lance nikad neće dočekati slobodu, dočekat će samo drugog gospodara. Ne dozvolite da vas obeshrabre strahom, defetizmom i sumnjom. Niste suviše mali, niste nemoćni, a oni nisu nepobedivi. Sve to rade kako bi vas držali što dalje od ovih protesta. Vi ste dostojni iskušenja koje stoje pred vama i vi ste u stanju da stvarate istoriju kao i vaši preci. Ono šta neprijatelj nije uspevao topovima, bajonetima i krvlju, sada mirno preuzima novcem i kvislinzima od zla oca i od gore majke. Srbija je okupirana. Prekinimo sa podelama, pomirimo se, složimo i ujedinimo. Oprostimo jedni drugima sve osim izdaje. I kao što su činili naši preci, stanimo jedan uz drugog. Samo zajedno se možemo spasiti. Ne sumnjajte u sebe, ne dajte crnim mislima da vas pobede. Ova iskušenja su tačno po meri naših snaga, da se izgradimo i kao ljudi i kao zajednica. Ako budemo zajedno i ako budemo mudri, pobedit ćemo. Srbija je ljubav, a ne mržnja. I još nešto. U Krupnju sam podigao pesnicu, oni su mi rekli nemoj to, to je otpor. Ja sam ovako uradio, nemoj ni to, to su neki koji su se zavetovali, bacili u blato i ogadili. Da, istina je, planski koriste sve znakove i sve reči koje nas mogu ujediniti. Trenutno rade hirušku operaciju nad prvim licem množine, tako da će na kraju ostati ja, ti i oni. Nas nigde biti neće. Braćo i sestre, i ovo je Srbija. I ovo je Srbija. Samo zajedno ih možemo pobediti i zajedno smo nepobedivi. Neš kopati.